Kuwa gatandatu, Minisitiri w'Ubutabera wa DR Congo yatangaje igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari kuwatanga amakuru yageza ku ifatwa rya Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na Sultan Makenga bakuriye AFC M23 kuko bashakishwa n'ubutabera bw'icyo gihugu. Mu gihe gishize, aba bacira urwo gupfa badahari. Gushyiraho igihembo cy'amafaranga kuwafata cyangwa uwatanga amakuru yageza ku ifatwa ry'umuntu ushakishwa n'ubutabera si bishya ku isi. Osama Ben Laden cyangwa se Felicien Kabuga ni bamwe mu bibukwa bashyiriweho akayabo kuwatanga amakuru nk'ayo kuri bo. Ariko umusaruro w'ibi bihembo ntuvugwaho rumwe. Ku mbuga nkoranyambaga, benshi barimo kugaruka kuri iki gikorwa cyatangajwe na Minisitiri Constant Mutamba wa DR Congo. Washyizeho kandi na miliyoni 4 z'idolari kuwatanga amakuru yo gufata abanyamakuru babiri b'impirimbanyi bumvikana kenshi banenga ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Muri 2024, Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na Sultan Makenga hamwe n'abandi bantu 26 barimo nka Willy Ngoma na Lawrence Kanyuka bavugira M23, urukiko rw'i Kinshasa rwabakatiye urwo gupfa badahari kubera uruhare rwabo mu kwigomeka kwa M23. Leta ibafata nk'abantu bashakishwa. Dore amateka y'ibihembo ku gufatisha ushakishwa. Inzobere zivuga ko amateka y'ibihembo kuwafata cyangwa se uwatanga amakuru yafatisha umuntu ushakishwa n'ubutabera ahera nibura mu kinyejana cya mbere cy'ubwami bw'abaromani. Mu nyandiko yitwa Money, Motivation and Terrorism Reward for Information Programs ya Christopher M. Ford ya 2017, avuga ko kuva kera abategetsi bagiye bashyiraho ibihembo by'amafaranga ku makuru cyangwa se gufata umuntu ushakishwa. Ford avuga ko mu bwami bw'Ubwongereza hari inyandiko zo mu 1295 zizwi nka Letters of Marque zasabaga abantu gufata amato y'umwanzi bakabihemberwa. Mu kinyejana cya 16, ibihugu nibwo byatangiye gutangaza ku mugaragaro ingingo y'ibihembo kuwafata cyangwa uwatanga amakuru y'umuntu cyangwa se abantu bashakishwa nk'uko Ford abivuga. Icyo gihe ngo babaga ari barushimusi b'amato cyangwa se pirates. Uko imyaka yagiye iza, ibihugu byatangiye gushyiraho porogaramu zo guhemba abantu batanze amakuru yafatisha abashakishwa n'ubutabera bihishe cyangwa se baburiwe irengero. Niba ari ubwa mbere unyumvise kandi ukaba ukunze ibyo dukora, kanda subscribe. Ukande no kunzogera yegere subscribe uyifungure kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika kandi ujye uzibona zikigeraho. Njye muri kumwe ndi Gustave Abayisenga. Mu 1984, Amerika yemeje itegeko ryo kurwanya iterabwoba mpuzamahanga. Ryemeje urwego rwo guhemba abantu batanga amakuru yo gufata abahigwa ku byaha hanini by'iterabwoba. Ese iyi ngingo ubikoreshwa ite? Umunyamategeko Faustin Bisimaka Murangwa ukorera mu Rwanda avuga ko gushyiraho ibihembo bigenewe umuntu uwo ari we wese watanga amakuru y'umuntu ushakishwa ko ubusanzwe ari intwaro y'ubutabera mpuzamahanga. Yabwiye BBC ati, bikorwa n'ubutabera mpuzamahanga akenshi kuko baba bazi ko abantu bashakisha igihugu cyabo cyangwa se igihugu barimo kidashobora kubatanga, cyangwa se ibihugu bahungiyemo bidashaka gufatanya n'ubutabera mpuzamahanga ngo abo bantu bafatwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri ruriya rwego zashyizeho zikunze gutangaza ibihembo ku bantu bafasha mu gufata abakurikiranwa n'inkiko zabo cyangwa se inkiko mpuzamahanga Amerika yemera. Murangwa avuga ko Amerika ibikora kuko baba bumva ko uburyo bwa diplomasi judiciaire butarimo gutanga umusaruro, bakumva ko bashobora gushyiramo amafaranga ibintu bigakorwa. Ese hari amategeko abiteganya? Ibihugu byinshi ku isi byagiye bitangaza ibihembo nk'ibi ku bantu bishakisha, akenshi baba baracitse ubucamanza bakihisha. Ibi bikaba nyuma cyangwa se mbere yo guciribwa imanza. Murangwa Faustin Bisimaka ati, ubundi ntabwo mu mategeko harimo ingingo ivuga ngo muzatanga amafaranga umuntu afatwe. Igiteganyijwe mu mategeko y'ibihugu byinshi cyangwa mu butabera bw'igihugu nuko umuntu aburanishwa kuko ubutabera bwamufashe. Yaba adashobora kugezwa imbere y'ubutabera akaba yaburanishwa adahari, akazasigara ashakishwa kugira ngo akore igihano cye. Ahereye kuri ibyo no kuba ibihembo akenshi bitangazwa n'abategetsi ba leta, Murangwa avuga ko usanga akenshi biri ari ibyemezo bya politiki kurusha uko biba ari ibyemezo by'ubucamanza. Ben Laden, Kabuga, Milanyi, Kaburimbo n'abandi. Ese bitanga umusaruro? Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika ivuga ko ishami rishinzwe ibihembo ku bantu bashakishwa kubera ibyaha ritanga igihembo kigera kuri miliyoni 5 z'idolari kuwatanga amakuru y'abanyamahanga bashakishwa baregwa ibyaha byibasira inyoko muntu, jenoside n'ibyaha by'intambara. Leta ya Amerika
ivuga ko ririya shami rimaze kwishyura arenga miliyoni 8 z'amadolari ku bantu batanze amakuru ku bashakishwaga n'inkiko mpuzamahanga zashyiriyeho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia, kandi ko abishyuwe bose bakomeza kugirwa ibanga. Amerika kandi yigeze gutanga ibihembo ku bantu batandukanye barimo Saddam Hussein, Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Abu Musab al-Zarqawi, abakoze ibitero kuri ambasade zayo muri Kenya na Tanzania mu 1998. Abanyarwanda barimo nka Felicien Kabuga, Protais Mpiranye, Fulgence Kayishema, Augustin Bizimungu n'abandi bashakishwaga n'urukiko rwashyiriweho u Rwanda ngo ruburanishe ibyaha bya jenoside n'abashakishwaga n'urukiko rwashyiriweho ibyaha byakozwe mu cyahoze ari Yugoslavia. Magingaya, Amerika iracyashyize igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari kwatanga amakuru yageza ku ifatwa ry'abanyekongo aribo Evariste Ilunga Lumu aka Bogal, Melovi Mutombo, Gerard Kabongo, Jean Badibanga aka Kutenelu. Bakekwaho ko muri 2017 bagize uruhare mu kwica abakozi babiri b'inzobere za ONU bakoreraga akazi kabo mu burasirazuba bwa DR Congo. Muri 2019 Reverien Ndikuriyo wari umukuru wa Sena y'u Burundi yatangaje ko yashyize igihembo cya miliyoni 5 z'amarundi ku muntu wese uzamuzanira uwitwaga Kaburimbo wafatwaga nk'urwanya ubutegetsi yapfuye cyangwa ari muzima. Ibi yatangaje icyo gihe nk'umutegetsi wo hejuru muri leta no mu ishyaka riri ku butegetsi byagarutsweho n'abantu benshi. Muri rusange umusaruro w'ibihembo bishyirwaho ngo hafatwa abantu bashakishwa ntuvugwaho rumwe cyane kuko abatanga amakuru bashobora kugirwa ibanga. Ibyo bituma bigorana kumenya niba bafashwe nka Felicien Kabuga cyangwa abishwe nka Osama bin Laden mu gihe bashakishwaga hari abatanze amakuru kuri bo kandi bakabihemberwa. Kabuga cyangwa bin Laden ntawahamijwe icyaha cyangwa ngo abumwere ku byaha bashinjwaga. Leta ya Amerika ivuga ko porogaramu yayo y'ibihembo bishyirwaho ku bashakishwa n'ubucamanza mpuzamahanga igira akamaro. Yemeza ko abatanze amakuru bafashije mu manza zirenga 20 muri ziriya nkiko zashyiriweho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia. Murangwa Faustin Bisimaka yabwiye BBC ati kubw'ubutabera mpuzamahanga byagiye bikora. Nk'abanyarwanda bakurikiranwe na ICTR kenshi byarakoze nubwo ntavuga ko ari amafaranga yashyizweho yatumye bikorwa cyane, ahubwo wasangaga n'ubundi hari igitutu kugira ngo abo bantu bafatwe maze bagafatwa. Mu gihe DR Congo yatangaje ibihembo bya miliyoni z'amadolari kwatanga amakuru yafatisha Colonel Nanga, Bisimwa na Makenga. Icyo cyemezo cyagarutsweho na benshi kuko abo bagabo baherereye mu gihugu bisa naho hazwi. M23 irimo kwiyubaka. Kinshasa irasaba ubufasha Washington. Iherezo ry'intambara iri muri Congo ni irihe? Imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'uruhande rwa leta yongeye kuvugwa mu mpera z'icyumweru gishize muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. Mu gihe hari imihate yo gushaka amahoro, hari n'ibimenyetso ko intambara ishobora gukomeza nk'uko inzobere zibivuga. Mu kwezi gushize hashyizweho abahuza batatu, Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo na Hailemariam Desalegn ngo bafashe gushaka amahoro biciye mu biganiro. Ariko imirwano yongeye kubura nyuma y'agahenge k'ibyumweru bike. Ibinyamakuru muri DR Congo biremeza ko nyuma y'imirwano yo ku cyumweru umutwe wa M23 wafashe agace ka Nyabyondo muri teritware ya Masisi hafi y'imbibi bihana na teritware ya Walikale muri Kivu ya ruguru. Imirwano yatumye abaturage ibihumbi bava mu byabo. Muri Kivu y'epfo nayo havuzwe imirwano mu bice bya teritware ya Walungu hagati y'impande zombi. Timothy G. Olo, umwarimu wa siyanse politike muri kaminuza zo muri Kenya na Tanzania, avuga ko ibimenyetso biri hubu byerekana ko amakimbirane muri Congo atarimo kugana ku gisubizo, ahubwo ko ibirimo kuba bitanga ishusho mbi. Amakuru avuga ko umutwe wa M23, Kinshasa na ONU bemeza ko ufashwa n'u Rwanda muri iki gihe uri mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya, gutoza abo yafatiye ku rugamba n'abayiyunzeho no gukomeza igisirikare cyawo. Mu mpera z'iki cyumweru dusoje, umutwe w'inyeshyamba za Front Commune de la Resistance FCL zari mu ihuriro rya Wazalendo rifasha ingabo za FARDC watangaje ko wiyunze kuri AFC M23 mu rugamba irimo. Ibyemejwe kandi n'umuvugizi wa M23. Ku rundi ruhande, leta ya Kinshasa yatangaje gahunda zo kongerera imbaraga igisirikare mu buryo bw'amafaranga n'intwaro. Leta kandi yegereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika
isaba ubufasha mu ntambara irimo n'inyeshyamba zigenzura 10% by'ubutaka bwa RDC nk'uko Kinshasa bivuga. Mu mpera z'ukwezi gushize, Kinshasa yasabye Amerika kuba yaza gushora imari mu gihugu gifite hejuru ya tiriyari 24 z'amadolari z'amabuye y'agaciro akomeye atarakorwaho. Amabuye y'ingenzi mu gisirikare, ikoranabuhanga n'ingufu nk'uko biri mu ibaruwa yashyizwe hanze y'uruhande rwa leta ya Kinshasa rwandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika. Iyo baruwa isaba ko Perezida Trump ubwe yaboneka mu biganiro by'iyo mikoranire, kandi ko inama hagati ya Perezida Trump na Perezida Tshisekedi yaba ari ingenzi mu kugera kuri ubwo bufatanye. Muri ubwo bufatanye, leta ya Kinshasa irifuza guha kampani zo muri Amerika uburenganzira bwo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro, nayo igasaba ubufatanye mu bya gisirikare harimo gutoza n'ibikoresho ku ngabo za Kongo. Leta ya Washington yatangaje ko ifunguye ku gukorana na leta ya DR Congo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, nk'uko umuvugizi w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika bitangarije ibiro ntaramakuru Reuters. Timothy Olo yabwiye BBC ko imihate yo kugera ku mahoro ibangamirwa n'ibikorwa by'impande zombi bikomeza kuganisha ku ntambara. Ati, iyo urebye uburyo M23 irimo kwiyubaka, ukareba uburyo leta ya Kinshasa nayo irimo gushaka imbaraga, ubona ko atari ibimenyetso byiza ko aya makimbirane arimo agana ku gisubizo. Olo avuga ko ubutegetsi bwa Donald Trump muri Amerika bwagaragaje ko bufite inyota yo gushakisha inyungu za Amerika aho bwazibona hose ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Yongeraho ati, nta kabuza ko Kongo irimo kureshya Amerika kuko izi neza icyo Trump ashaka, kandi Amerika niramuka ije muri Kongo ntabwo izaza nk'umuhuza w'amahoro, ahubwo nk'umunyembaraga uje gushaka inyungu ze nawe agatanga ikiguzi yasabwe. Ese umuti uzava Washington cyangwa Paris? Amabuye y'agaciro ya DR Congo akurura kampani nyinshi zo mu bihugu biteye imbere mu ikoranabuhanga, ari nazo ziyakoresha mu gutunganya ibikoresho bigezweho kuva kuri za mudasobwa, telefone, intwaro, imodoka n'ibindi kugera no ku byogajuru. Leta ya Kinshasa ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 rugamije kwigarurira ubutaka bwa DR Congo bukungahaye ku birombe by'amabuye y'agaciro ataboneka henshi akenewe na kampani zikomeye ku isi. Asubiza kuri ingingo yo gukorana kwa Amerika na DR Congo, Tina Salama, umuvugizi wa Perezida Tshisekedi, yanditse ku rubuga rwa X ko Tshisekedi yatumiye Amerika ifite kampani zigura ibikoresho by'ibanze mu Rwanda biba byasahuwe muri DR Congo bikinjizwa mu Rwanda. Kuba bari gusaba Amerika kubigura kuri ba nyirabyo bemewe. Abategetsi b'u Rwanda bavuga ko amabuye y'agaciro ya DR Congo atari yo ntandaro y'amakimbirane muri Congo, kandi ko abayacukura n'abayabonamo inyungu ari kampani zo mu bihugu by'uburengerazuba. U Rwanda kandi ruhakana gufasha M23. Timothy Olo abona ko amakimbirane muri DR Congo umuti wayo uzava muri Afurika. Ati, birakwiye ko impande zishyamiranye zibona neza umuhate w'ibihugu by'akarere n'imiryango nka SADC na EAC ari ushobora kugeza ku gisubizo kirambye. Umuti w'iki kibazo ntuzava i Washington cyangwa i Paris. Yongeraho ati, ikibazo cya Congo kimwe n'ibibazo nk'ibiri muri Sudani bishobora gukemuka twebwe nk'abanyafurika tugiranye icyizere, tukumva abahuza n'inararibonye za hano ku mugabane wacu. Nansoreje inkuru, kanda like, ukande share, uyisangize abandi ndetse wisanzure muri comment uduhe ibitekerezo. Subscribe yo nizere ko wayikanze kera. Njye mwari kumwe na Gustave Abayisenga.